Não está presente aqui não, junto com o corpo policial para celebrar de 36 anos, um corpo jovem, pero hobby dinâmico e profissional. Mesmo estou satisfeito de ver uma sala yen, uma igreja yen, caminha hobby pensionado também todo presente e assim não botar que sustém para o corpo policial tá queda. No mesmo momento também, me quero Korpschef novo senhor Arrem também aduna mesmo mensagem ao corpo policial, porque apesar que nós celebrar, é importante para nós reflexionar também onde nós queremos o corpo aqui 5 anos. Porque a realidade a criminalidade queda evolucionar e nós mesmos adaptar também a maneira como nós atender que isso aqui. E pensei que é assim importante para reflexionar, para junto, sindicato de polícia, alto mando de polícia, minister, pero também, o importante, tudo colega não presente para um dos corpo policial aqui 5 anos. E me quer se nós está disposto para adaptar nossa atitude e nosso liderazgo na agenda do corpo policial de Aruba, não é agenda de minister, não é agenda de korpschef, não é agenda de sindicato, mas agenda do corpo policial Aruba. Me está convencido que nós por lograr isso aqui e relativamente fácil de asta. Por último, a mensagem que nós lá atrás na colega não está com a nós, de parte do Ministério Seguro, está disposto para adaptar, para assim junto com nós por lograr reto e meta proponer para o corpo policial de Aruba. Pa bien, pa cuerpo policia. Het is vandaag een hele speciale dag. Omdat wij vandaag stilstaan bij een aantal thema's, zingeving, verbinding, maar ook vooral bij de mensen die heel veel voor ons hebben betekend, onze pensionado's. De collega's op de schouders waar wij vandaag op mogen staan. Dat geldt voor mij als hoofdcommissaris, maar dat geldt ook voor mijn andere collega's. De pensionado's hebben ontzettend veel betekend voor ons, voor de weg die ze hebben vrijgemaakt, maar ook voor hetgeen zij hebben opgebouwd met het korps. En daar wilden we vandaag even bij stilstaan. Net als vooruitkijken naar wat er op ons afkomt als politiekorps en hoe we daar met elkaar op kunnen reageren. En ik heb al aangegeven dat het belangrijkste is dat we een eenheid vormen. Dus e palabra unidad.